SCERT hi National Council of Educational Research and Training NCERT New Delhi nena tangkop turle NCERT thoang thok turin academic lama chuan Mizoram State masroi tu turadin ani deuh bera adin tiratangin Mizorama academic lama chuan sul sutu le malatu poimo tak ani SCERT campus hi chaltlang aizola omin Mizoram Board of School Education MBSE le diet aizol tepo SCERT nai taka hian an ombok ani kan ngai tak ang khan SCERT Directorate of SCERT chaltlang omin district khopui tina dai tia hriatlar District Institute of Education and Training te hi kan district office ten nia heng dai pariat kaltlang hian in service le pre service teacher training pek mek ania tin teacher education program dang tam tak dai ta hian kalpui ani bok SCERT hi elementary education tia kan soithin primary le middle school tana academic authority alo ni hnuah hian primary le middle school te tana zirlai bu alo buat sai ve tan ta education lammi thiam ten anduan anga zirlai ten lim taka zerna bulan tana tui taka zernan chun zom zel theinan thei top achua me kani tin SCERT Hnathawh poimo tak chu India sarkar lai puin zirna education a kalphung thara duan chua pianga Mizorama man ve ngal vat ani theina tur rang takma lo la kania entirnan tun laya kan hriat lar kan man mek hi han soita ila RTE kanti Right to Education Act in ti tura aphut angin exam pa ngai kan nei thin aya ti dan phung thar CCE te hi man turin aduanga CCE calendar le sessional work plan class tin an man thin te hi abuat sai ta bokani SCERT Hnathawh langsar le poimo tak pakhat chu science mathematics le English kan tu le faten haran ti thin ol samzo kan thiam thena tura zirtir na bungrua pek le ngor taka zirtir tu training pek te hi ania chu wangin he mila mahar sana neita na ron tur thok tu ron tlak tak tak kan nei ti te hi mi puin lo hria se kadu khop mai tin vocational education tun din huna chuan pol som pakhat le som pahnia thiam thil bik trade sang an zirna te guidance le counseling service zirlai te hria thiam dan zong in han soitai le eng career zo tur chi nge kani ti an hria theina na kai shwana te tun lai khovel zirna ta na poimo computer education te environmental education adolescence education special education rural ban lo en kol na kan ti te hi SCERT in kan en kol mek ania heng zong a hian zirtir tu training pek hina satakin hakal puyani heng a hian ron tur officer thiam tak tak te kan nei ti mi puin lo hria se ti hi karon tar lang du bokani SCERT a hian National Institute of Orthopedically Handicapped NIOH Center oma office nia piang in manchoi lovin physiotherapy lak thayania zirtop ni zonulama rule ENT specialist athlona ron thei reng ani bok tuna hian program paningai ven ngal mai ngai han soilokila zirlai le zirtir tu te le zirlai nu le paten uluk takamin lo ngai thak saka Mizoram zirlai thiam theizwal ten award le scholarship an phu ange yan mu theina na mai lo lak kan dua chu hei hiani pakhat chu inspire award scheme noya zirlai pakhatana science model siamna turle science exhibition na tel na tur cheng sanga don theina hiani India in scientist tamzok anei theina na sarkar lai pui Hmalaknate ania pol rukatanga pol som zirlai tan tel theiani computer khovela kanom to wangin registration hi internet manga telo ngai ta hetianga ne atang hian kanzirlai ten tel tlem ta maya September ni som panga thleng hian registration ti thei ani lain sikul tun thlenga in register to hi anatlem hle ani chu wangin online registration a har sana nei te chuan district tina SDEO te DEO office te le SCERT thok tu te pan theina nom ti Mizoram hun tina khotlang shwai tu le nu le pa te lo hria ta tan kan han puang zar ngal bok ani
adang le chu pol som zirlai te tan ania chu national talent search examination ani November thla hian state level exam om thina chu ta ti tha som ni panga te chuan national level exam an beile thin chu ta tling te chuan an hlotlin zel chuan scholarship du om tham tak an le khazir chung in an mutheya state level exam atlin ringot po hi phailama sikul tha admission hmuna na tangkai mema namdang ho phei chuan state level exam an tlin na certificate min ron dir thinani he exam a ron tel thin te hi sikul ngai deuh hlir atanga local an nitlang puya tuna tang chuan zoram kil tina tangin zirlai taimale thiam theite ron tel theu turin kan du sak em ani hemiatan hian headmaster le science teacher science zirtir tu ten thanem ngai taka zirlai te ma lo lak pui thei sela kan du hle mai kan han soitak te ba ka khan SCERT hian thok tu te pur chona tur library chang tlung tak aneya hun lo lom zel tura Mizoram ta na rotling ani theinan thok tu ten ma an la reng ani SCERT hian Mizoram mi puite thei to parong bol sakadua mi puiten chu chu ria in kan thiam na le theina lama min mang tangkai ulati hi kan du thu sa mani SCERT hian kan state tana school education lama mashwai tu mo phurna ala a school education in ma asom thei nana zirtir tu te training pek le zirna lama thil thar azirtir reng ani India ramin academic lama in kaishuna tur policy thar adon suate educational program la scheme thar te ataka mangthei tura malatu ani chung na le machopte len suak tur chuan National Council of Educational Research and Training te National University of Educational Planning and Administration te Department of Science and Technology te United Nations Children's Fund te United Nations Population Fund te English and Foreign Languages University te Sarva Shiksha Abhiyan le NGO shang te atho puithin ani school curriculum le textbook board sai mai ba kha instructional materials te teachers handbook te zirlai te le zirtir tu te puitu tu supplementary materials te board sai bok chuwang chuan SCERT hi zirtir tu tele teacher educators te tan resource center in zirna le in tuai shem na mun ani SCERT Hnathawh langsar zwal te chu subject rang zirtir tu te nena an mamo ang tur training board sai sakte an zir lai no pangten an thil ziran hlok PMT zir chian na tur man ruwa siam chhuate abikin elementary education atana curriculum te syllabus le textbook board sai te ani a tin primary school le middle school tan kum tinin sessional work plan le CCE calendar about sai thin bokani heng ba ka hian school shanga instructional le supplementary materials le science kit te anzir lai pui tu tur man ro asem chuak thina degree le diploma course engemaw zat zir thei turin a chop chuak boka zirtir tu te tan refresher course short term le need based about sai ring bok ani zir lai ten kong engkima ma an son theinan thei to pa fui le tan pui ba ka an kho hoi azaw theinan kong shangin ma ala reng ani extension services library services SCERT hian adin tir sangkha chakwa somre ta tangkhan education lam lekha puthar rapiang te lakhomin tuna hian library changtlung tak aneya SCERT mi le sa mai ba ka
zirti to training te pon lammi amamo apiangin anon mangtangkai thinani office hun chung zingdar kwa atanga klaidar nga thling ein hong thina library lekhabu te hi DDC 19 edition zul zuerem fil anni edusat services edusat Indian Space Research Organization ISRO chuan zirna in ma ason theinan September sangni pali khan education atan bik liao liao satellite pakhat GSAT-3 edusat anti bok chu akap chuaka chu satellite chu audio visual te multimedia te le in biak po na thatak te na sataka man tangkai theina tura tuan bi kani edusat manghian thil che sang sang tangkai le thatak tak kalpui aloni to a educational TV program te interactive TV te video conferencing te computer conferencing te web based instructions te le thil nang te anni he edusat happy SCERT ya bun ani a Mizoram hun shana in biak po na tur khol SIT satellite interactive terminal mun som nga da ani bok National Institute of Orthopedically Handicapped NIOH Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India BT Road Bun Hokli Kolkata Noya Autonomous Body National Institute for the Orthopedically Handicapped North East Regional Center NERC NIOH chu SCERT muna kumsang ni tangkhan din ani a NERC NIOH tumbul pui ber chu rual ban lo te theina thai chua ti chakte North East Region a an Hnathawh na kong engkima rual ban lo te nuna hian in kluklan na le zaom na thlen te hi antum ani a antum te apui tlin ngei theinan zo khopil ril deuh zoka te po community based rehabilitation CBR program te an buat sai thina tin he center a hian heng department te hi changklung takin an nei ani pakhatna prosthetics le orthotics panina occupational therapy pathumna mental retardation palina speech therapy pangana audiology NERC NIOH noya hian long term training program diploma in rehabilitation therapy DRT kumni le achan ve course azir thei bok he training course hi Rehabilitation Council of India recognized ani a he baga hian rual ban lo te en kol thei tura training pek te OPD rual ban lo te na an mamo ang en kol na pek na te an thokani tin PWD Act sangkhat sukwa somkwa panga bo zuina na he tiang lam kai noi research nei te rual ban lo ta na Hnathawh department dang te ne na tho ho na te hi an thok mek bok ani SCERT ina zirtir tu te tan bika training a pek thin te chiang zokin lo thlir ho ila zirlai tan po an zirlaya ma an son theinan program sang sang about sai thin boka chung te chu student oriented programs science drama competitions state le national levels a lemchan hi thil chi sang sang zirna man ro that tak ani a
hemi mang hian science promotion wing chuan science lam thil thupuya mangin school zirlai no pangte in elna about sai thin tin hemi competition at the tra school te hian Mizoram IO in national level a antel bok thin science exhibitions state le national levels a Mizo te hi thil siam kan zei hle a tin kan ril ru te a fimin kan thil thiam sa te kan hmang tangkai hle ani ti hria in science promotion wing chuan zirlai no pangrem she tak te tan science exhibition mangin in elna about sai thina heta ti tha te hian Mizoram IO in national level a le Eastern India Science Fair a te antel thina ni folk dance competition state le national levels a role play competition state le national levels a special incentive programs for children cash award for proficiency in science class 10 and class 12 cash award for proficiency in mathematics class 10 and class 12 cash award for proficiency in English class 10 and class 12 National Talent Search Scholarship Class 10 No pangten science le mathematics an tui the na turin science promotion wing chuan no pangte chaw phurnan school promotion examination le board examination ati tha te hena loman certificate le tangfai kumtin a hlan thina chutiang bokin state board exam a English ati tha te hena po English ti mason nan hengloman te hi pek thin anni zirlai te le zirti tu te mai baka nu le pa te NGO sang te media le khutlang ta na hun lai thil thleng mil zela thu hriat tur poimo omte in hriat te na le in zirti na hun hi SCERT hian about sai thin SCERT kutsuak le khabuthen khatte National Policy on Education 1986 Mizoram National Curriculum Framework 2005 Mizoram Right to Education Act 2009 Mizoram Source Book on CCE Preschool Curriculum A Critical Study of the Role of Anganwadi in School Readiness A Study of Behavior Control Techniques Identification of hotspots in learning mathematics at the secondary level. Common errors in English with special reference to Mizoram. Selected Mizo folk tales. Comic books on Mizo folk tales. Nursery rhymes with DVD for preschool. Prevention of drug abuse in educational institutions, a training module. Textbooks for classes 1 to class 4, English, Mizo, Mathematics, EVS. Textbooks for preschool, KG1 and KG2. Source book on ECCE for teachers. Picture dictionary for children with special needs. Let's speak, let's talk, conversation cards. Flexic program Inspired Award for School Children of Class 6 to 10. India Rampumpuya Science Jangna Inma Ason Thainan Ministry of Human Resource Development Huaya Department of Science and Technology Chuan State Tina Science Alauchang Tlunan He scheme Manghian Ma Nasatakin Ala School Tina Science le Mathematics Zirlai No Pang Ticha Tetan Kumtin Science Exhibition Kaltlangin No Pangten Project An Khoi Thainan Cheng Sanga Apatrin Ani Activity Based Learning
in Class 1. National Curriculum Framework 2005 chuan Phurit telwa zirna le lim taka zirna kalpui hi angai poimo ema chu chuan atum chu a omzia hra lawa zirvak vakna ti bowa no pangte kong shanga mason tir ani hetiang ang zirna kalpui ani theinan hian SCERT chuan activity based learning material siamin school than bika a ensin mek ani. Conversion policy Mizo medium atanga English medium school in le SCERT le Directorate of School Education Changkopin kumsang ni pakhat atang khan sarkar policy Mizo medium school atanga English medium school a in le na hi akalpuya Mizo medium school English medium a in le deal te chu headmaster la zirtir tu zong SCERT te hian an lo screen chin ani tuna hian school za somthum pariat chu English medium a le anito ane preschool education SCERT chuan no pang KG1 le KG2 kanti mai zirlai bu le zirtir dan tur ka ishoina bu te asiama anganwadi le preschool zirtir tu te nasatakin training apachin bok ole tuna chuan SCERT Hnathawh tlang puite kan thlir ho ta a Mizoram in zirna konga hma ason theinan le zirlai mai ni lo zirtir tu te le zirna in akai hnoite a hma la in training seminar workshop meeting le adang te ba ka an mani puitu tur man ro tam tak asiamani hei hi helai thokte chau ti thei ani lawa zirlai dom tak te nu le pa le zirti tu thatak tak le mi in pe te kan nei thina alom kan ti hle kan soi to ang khan sarkar department NGO te le kaushan te thlengin kan program ata na ko khom thin an ni a kan Hnathawh na hian zoram mi puite a huap zowa zirna lama hma kan son theina tura Hnathawh hi kan zawa yamo purna ani ti sha in Mizoram mi puite hian thei to pa kan Hnathawh te min troi om thin turin kan somin kan ngen chuani SCERT hian thlatin kar to per nilai thotran daruk atanga daruk le chan ve hian educational program ti sang abot sai thin dona he kan program hi lo thlir theu turin kan som chu